Niyabona bafethu, noma awuphiwanga ukuhlakanipha, kodwa ke kuhambe kufuneka ukuhlakanipha, ngoba uma usungahlaniphile kuhambe ukungahlakaniphi kwakho kugcina sewufaka enkingeni. Nami njengomuntu okhona bafethu ku-TikTok, owabuka futhi amavidiyo nokhomentayo, mina angikhomenti bafethu kumuntu osuke enza ividiyo ngoba ephendula umuntu othile, ngoba njengoba emphendula nje angazi ukuthi ingxabano yabo isuke iqhamukephi. So mangizosuka mina ngijaha ukuphapha, ngijahe ukusayida lo muntu lo engisuke ngimfollowa, leyo nto leyo ngiye ngithi mina isuke ukungahlakaniphi, noma ngizothi isuke iwuphukuphuku. Kahle kahle nje ukusuka uyongena impi ofica isiphakathi osungayibonanga ukuthi iqhamukephi, leyo nto leyo iwuphukuphuku nokulwa nje izimpi zabantu bafethu. Leyo nto kahle kahle ayisikho ukuhlakanipha, iwubulima nje obusuke phindaphindiwe. So-ke bafethu, njengoba sikhona nje ko-TikTok kanje, siyathuka bafethu, akekho umuntu ongathukwa ngoba ividiyo sokuyenza usungazi ukuthi abanye abantu bazobheka kanjani. Khona omunye umuntu ozobheka indlela yokuthi engahambani naye bese yakwethuka. Kodwa ngiye ngithi mina-ke bafethu, ngeke ngilenze lephutha lokuthi ngithathe i-comment yomuntu noma i-reply yomuntu bese ngenza ividiyo ngiphindisa ngayo, ngoba kungenzeka uthola ukuthi njengoba ngiphindisa nje kuyena, kanti kwesinye isikhathi imina engizobe ngenza iphutha. Manje ngiyasuka mina ngifuna ukusebenzisa ama-followers ami ukuthi lo muntu ethukwe. Yebo bafethu, asibuki kwesinye isikhathi, ngasonke isikhathi uye ujaha ukubuka abantu ukuthi bona basebebhedile, kodwa kuyenzeka kwesinye isikhathi umusihlaziya kahle ubone ukuthi la bekuyimina besephutheni, la bengafanele ukuthi ngikhomente, la bengafanele ukuthi ngireply. Kuyenzeka lokho, kodwa futhi kuyenzeka ukuthola ukuthi uyabona ukuthi bekuvele kufanele ukuthi ngiphendule. Yabona. So-ke bafethu, engikhuza kakhulu mina ngikhuza labantu laba abathanda ukugaxela. Musa ukuba umuntu ogaxelayo bafethu, musa ukuba umuntu ogaxelayo. Yabona uba umuntu ogaxelayo nomuntu othanda ukulela abantu, leyo nto leyo ihambe ngesinye isikhathi ihambe ikudala inkinga, ngoba uhamba uyifaka, uhamba uyigaxa. Ungcono umuntu ethi noma eyigaxa kodwa ebelenzile ucwaninga ukuthi lento isukaphi. Kunomuntu ongabuzi ovele esuke nje uyoyifaka nje, bafica abantu belwa, wabona ukuthi uhlangothi leli nabantu abaningi, yena usewujonela uhlangothi lelo. Ungabi lo muntu loyo, ungabi lo muntu loyo. Ngelina ngiyolimala, ngiyanitshela ngempela.